Keluarga di Jakarta napatu pangon adat nagu di Dr. Hatta ahudo alpa ahudo dohot omega bonana dohot kujuna ibana do menjadi hutiki jala di bagasatiki ima hita noai menulu maratiti do sudi ninna perjangitan si Salomo bitutulu ayat saja hartani upama batak madok maramula donauli maramula donadinggan mula ni panggabian mula ni patorasan jala mula ni pasu-pasu Ino tu debatado mula ni pasu-pasu hati ini sangat guna. Upaka maulaon pasahat adat nagok dagan soi namar sob badahita dua pandegi bata mahidup libana asa di pasu-pasu saluhut ulot tesedarion gabe hasangapod dohot putih-putihan di bawah jalalas miroha hut panggabean patorasan ma dihita saluhutna Orang ada gabe matutubi kita sangguna. Pasu-pasu wanita kita. Bahin sangat dito hatta jala patorasan nadi kita be kamu akadongan na hinaholongan di bagasan luar ni Tuhatta Yesus Kristus mamuhay las miroha dohot pesta sedalion tapuji matuhatta marhite-hite ete kuria nomor 100 wali ayat sadar wali
dohot goar ni todi porobadia na tumupalangit dohot tanoon. Amin. Saya si maroham dia wali Jehovah ay targogot doaw. Maras dorohaku dohot dagiku. Ala yang guaw tuho doa marhapurusan ali Jehovah nikudong. Hodo di bataku. Maraguru tutangamu doa kapar soryoki. Say balua maaw siyan tangan niya kang soku doho siyan aka na mangalo tomya wali Jehovah. Say unang paura kau ay hodo na ujung. Say balua maaw marahite-hite hati gorang. Asiro ang puji Alaho manusa di bayat forohaku gabi sorangan dua ingananmu rohanami tondi bata para sirohana sumurung ala asin rohang do ubain boy hami marapung dison diari na diomong sadarion po patupahami do ulaun adat batak pasahat adat naguk pasupal suma dengan namion rodiak kanatoras nang saluhut si solhot nasida pe lehon manarikot dingulus yang dipari patulus sakap na pinarsita ni rohana sida pasupasuk ulaun adat siyan na mangutang manguduti sahat tunapaujukot ulaun sedarion ay dito pahodo hami jalamian di bagasan adat na uli dalan nami na marparsauran mas sita patariparan holong dohot dami naing mamarhite ulaun adat sedarion patara asi dohot holong ni roham jala marmulia kuar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deh. Yesaya 25 ayat 1 sampai ayat 24 agama secara responsif serta mematuhi jala paulion nasida ma akabagas laos inganan nasida Musuh nasida makawangur jala manun nasida parbuena nang tagamon nasida paulion bagas gabi halak na asing manginani
dan tagangan nasida menuan gabe halak na asing. Ay songon ari-ari ni hau, songon ido ari-ari ni bangsokku. Jala jadi-jadian di tangan nasida, ikon halak namu pilih marsali wasa. Dan tagangan mundunya soman nunda nasida, manang ngadut anak. Ay pinuparni na pinasupasuni Jehova do nasida, ro di tubuh nasida. Dalam masa baku, takkan sumedo do nasida, nunga manusia, maka dai do nasida, nunga manusia. Nilo sahatna, maratua maafkan at manihon hata ni dibada, jala na utasa. Amin. De mahida. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua bersemangat tuh. Kita terus untuk ngari di suatu pemas-masuk. Boros mari kita salutan. Iya. Kon juga sama seluruhan lo tai masuk di hita. Terlubu bima aja lo atang buatan. Atang itu buatan agak jahat di hita. Lima napa tuba pulau adat abu anak Ibrata Antoni Omri Serai. Doho Guru Mulyata Anastasia Guru Ginti Aswari nanti mandi itu hatta keluarga sendiri masuk ke nasida lo serta lo pasirahan nasonok itu deh sonok bukan untuk pulang di Jakarta karena mau di Jakarta lebih kan jadi posnya hatta imah hatta itu hatta bersurat di Joshua 24 ayat 1-5 duduk di sini alai yang bau bodoh aku saja dipuja Jehova doa dalam bahasa Indonesia, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun jujur do pada yang kebagasnya anak Kristus, tur penggeru dinding di surat tong hidup main alai yang bau doa umatku saja ikut Jehova doa. Ini adalah pesan dari Joshua kepada bangsa Israel. Hiduplah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Semua hidup keluarga yang beribadah kepada Tuhan, pasti dia akan menyerahkan dan setia kepada Tuhan, bukan setia kepada dunia, kepada Tuhan. Maka Joshua mengatakan kepada bangsa Israel, dia rosopamu debata namamu do mana debata namati alani tiarahum masaluhuna bangsoi asa setia kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan segala hidupnya. Memang bangsa Israel seperti bangsa Barat atau do tarela bolan anu iklan anu disadda tu bulu ninna itu baru di sini baru. Saya ikut lebih dahulu. Apa di suatu di sini ada yang gua untuk waktu saja ikut Jehova dulu nami. Alai di jam di jauh pitui, anu musik batu di huda. Doa musik teh, kau terbotol doa kanasi. Kalau suatu musik di pitui, mutul sigumwa. Maka dia tidak tertarik kepada firman Tuhan. Tapi sonari pohanu asa mangulu hatani debata di tengah-tengah di ngoluku soalnya binasahan di susul ama muda terpengaruh. Alima disosoi manasida. Alakas nasida berpersauran hati-hati di tengah-tengah di nagurang akan tiba akan malubah di mana-mana. So kita di bangsa Barat. Orang lebih hidup lain berdua dengan persauran doa akan bersubat
Tudi matawar. Berata tusi itu oh. Karena dong mau bina porsia dia, Tuhan Yesus Kristus secara full manang secara komitmen maniok ima kesetiaan kepada Tuhan. Alamio dia rahmat kita nama karungan sahur siau beribadah kepada Tuhan harus dengan tulus dan setia ulang bolong ria-ria. Alamio di wabang serai do dinang bontinti. Rencana kalian yang di bulan 3 tadi yang diberkati di gereja kita Malektor Roma Pak Urhunde harus berdekati bulan lupa deh yang lupa asa marhite tumpukon lakian asa patu dulu muna ma ima kesetiaan alani mahape bohado asa tulus marsok patu arupan itu Tuhan tak kohanu asa tulus, asa boya umat komitmen setia kepada Tuhan. Nah bertulu ima pareso dirita. Jimen evaluasi. Kohanu au pasupakon doh di mata. Kohanu hadiroku pasupang doh di mata. Marhide-hide ima lakian pamujudta tuarupan itu hatai. Maka saya akan evaluasi diri. Alanima puluk kosyaruhani egois. Puluk kosyaruhani. Marhide-hide nasi bola makarai hadiruna paduhan atikos Selamat. Puji-pujian doa melalui burung man pasar warna itu bukan melalui Tuhan. Secara asli dokter meruang untuk teman ini mengenai boy yang Tuhan mahali pas terus dia balas nami dia terus balas ni pemuluhan nami apalagi itu kemana Tuhan nama kita semai yang majalo pasu-pasu anak burung di ubian ini siap balas jomis dari nam salpo anak Tuhan balas sadarion memang ulun air mahami na hubang mga tahun nami Tuhan pasu-pasu maulon Tuhan siya na mamuka sa namang dunia mo dari Tuhan soalnya mana burung do elan nami baik ma Tuhan gabi rumah tangga si tiruon tapi rumah tangga nabok dami na siap koy asa gabi jom mana asia na siya Tuhan di rumah tangga nami perlubi di jolo lani Tuhan mangilu di kami do depan mo nagadiain ima Tuhan sahit na maasa na dipertiban kasi orang Tuhan padahal may Tuhan siyan bang sunanyo padahal siyan Tuhan nanyo na di Tuhan au pun may Tuhan tulag parasiyan ni asa sonang suari guru kami lau mamula kalau naim na nagalan ang batulo ng Tuhan posrohan namin Tuhan isalubot na kapanggiwan namin naliangon muli Tuhan Tuhan ganit pasupasa ma Tuhan doa ka namin ulan di tangan namin pasupasa Tuhan doa ka yanak ko na rin jolo namin doa ka na rin pasurahan namin asa Tuhan namin Tuhan tuktuman soba posrohan namin Tuhan isalubot na kapanggiwan namin naliangon muli Tuhan na batulo ng Tuhan dan Tuhan pasrohan isalubot na doa nupi Tuhan dinanayin sa ayaw no tokto pasupasuan Tuhan dinanayin mulai kami balas namin be atau Tuhan saat ihoma nasa dumini ulunan sa Diyos sa pangalato namin asa talo kami nagabi haboran ni pasu-pasu Diyan Tuhan tangiang namin maula at imayo amen Lucia las tapatunong matiya.
jica Udo halawan salihu Cilol maringgapu Masal masa namalimpus Ubasah kai masa dalam itu Hai terenang itu Sancalu megali Wak nautus dijala Pasu-pasu menjala rambut Asal perasiakan Priyadu Padi pulang sarajam Itu matungan hurian Dohut diberti dia Tuhai malah Nai maridehi kepotin Asal mengadahan Uram di sirolem itu Asal pikir yang untuk melayani Tuhan maridehi Yesus Kristus Tuhan kami Amin. Ratna hitam atuk tanyang alea manami. Alea manami na di benua kijang. Sai binapadia bakwarmu. Sai Roma hanajon. Sai saat malam di roham di benua pamas sama negara kijang. Lehor pakuami saja dan hamu buat siapa. Saya sama sanami sama kane sanami. Indosa di domain nama dosa Tuhan. Mengangkat hidup yang kubang dunia. Berdua makasih sesbang. Air orang aku segala. Doa tabuku. Roni asang apos saleleng-leleng. Amin. Asluhan Tuhan Yesus Kristus. Lewat oleh meneratakan bahwa persoalan itu diperbagian untuk tempat berani hanya selalu. Nasa Nabiro sangapan Punguan Las Niroha Amang Raja Nami Inang Namora Buru Raja Nidowatu Raja Niburu Tarlumobi Madiamung Raja Ni Gula-Gula Nami Dison Jongjok kami Ima membuat tuani godang sekaligus tortor panearan ni huton nyaman marbikas mayamang raja nami diari nasalpu nau jumulu majalo pasu-pasu parbagason anak dohot parumain nami alai raja nami opundoli di zaman situasi sonari alani COVID-10 siau laos diari naudi di bulan nama dengano mahulau kami ima adat nagok tuanak nami dohot parumain nami on asagok naudi gok nadenggan tupahun niyo puta martua dewata raja nami opung doli upatu pahami pedison musik si paredede dohot taganing si panjogo suara raja nami opung doli tang nabaturuhon hinagabe nami hinamora nami mana kinauli nami raja nami soso ni raja do abai kului hamion alani amang raja nami ras martangiang mahita tua mata martua dewata diulauta sadarion asang dia atok tiu songon matani hari rodang songon matani bulan di pasu-pasu Tuhan maulaunon saat tunaga rujung anon pake nami gado agabe naing manortor mahami di buku ni alaman namion olama dirok si tua-tua marmula nauli marmula nadenggang badamang kodang mula-mula ay marmula do nauli marmula nadenggang mau lihat mapate nami nunga direk kamu godang mula-mulai dilok si tua-tua eme si tua perlinggungan ni si borok siara makta di batado atong jalo tua
Oras jalagari mahami atong di parorot. Matu. Baik dalam pagkasopa tua mata mertua di mata. Oh, lihat ya Bang Gabi. Kung ebek kamu perdena mi godak sopa tua mata di mata. Di dona tua-tua bulungi pinasa kabo bae nung mangarah hoti. Patani reja matto angko na mangarah moti ulaw nung. Bae damang magodak sopa tua mata raja. Lihat pada nami ya sitara atong donana sitara matong ujungna ya toro atong amana mailibulung matok pinarburuna bada manggodak sobat tujuana natoro dotuinata namorai. Dia matong martinangnya mata martua de batatu bulata-lata dituruni bunga-bunga. Tuan anak nomor sanga matong anak do parumain namion. Do boru na bertua kan na bayat tok taur bertua. Baik damang mamak pada nami. Rodak sapuara marorot. Anggiat di paroro adat di paroro matong anak dohot parumain namion. Gabi Bang Gabi. Los pada mang matong kontak si bane-bane anggiat bane rohana makta debata mangului prangiduan nami tujuluan nyariol. Gabi. Binua atau tanuliat niuli mai atong abay pikapasu naing manotor mahami atong mga liat ang giat matong amat talibatang ko na mamasu-masu baik damang ko si liat-liat at sa liat gabi liat orang baik damang pandinami.
tinagumuel tiyo, ina tukang umatan. Kahit damang dihami kotak si tiyo-tiyo, kadung damang masuk ke kotak pasangan. Panearani nang ihutun niyama, nang ibu panuha itu anak niba. Allah. Hahawi sila matertorong ma. Baik damang ma, anak pengulus mahami, tu anak tu parumain nami. Baik damang ma kodak sampai-sampai, asa sampai sangap, sampai tua tujuluan nyarion. Anak tu parumain nami on. Baik damang pandai nami. usaha mana sida tu panggabian baik si sasa di bedung tu si tiu-tiu.
cek kami purus luhut terus sepi kami di sana semaruh hatta di sini totong ko mau lihat puji-puji ada honor datu tuh hatta pertingkat kesei nama yang guru orang kasut doa kepikiran lumuri di rajai pulau nabi doa pau diba lumuri panang di kamu rajai nama hamaran kita saya pulau raja sirai lasur hanami di losadio ditutur kamu doa yang kabar itu upaya nalas rohani inang bau doa karajai sirai nama kalasom sukacita imana nangada di anak nasida doa paromain nasida bau diba doa terajai nama majalah pasu-pasu di bulan lewat nabi nasu-pasu di Tuhan aku nih raja nami di kami guru bulan na mengalap pasu-pasu kami jalan Arab mengidutangian doa kami doa tamu raja nami nasat kuhata asyam dia acong dilas di rohamuna las di rohanami dari sadarion saya si rohani Tuhan marparangi Tuhan kaji oleh pangiduata salhut roh disudi pangiduane jakan humaliamon dilok si tua-tua besar mataniari peltak matani gula saya di surat Tuhan kamari hamuna anak Tuhan baru narakari jalan apoi kamari artinya mulaniari si bahasa matani gula turia pihamu mengalaka luzu-luzu pasal dia perempuan pasal bola tipok di baju-baju kesalongan firma tu dimula tok-tok kamu dia pasu-pasu Tuhan hari-hari bonana hari-hari putuna Lunga gabi matolok amana, mangiu gabi matolok matok kami pinang guru. Baik pada nami nama lo. Amai petikia kita, badanang madisi, kodam, nabi itu gabi saya, nasada gabi bidu, los di sini nasa tanah, badanang.
libura nasihat serai tuntun dohot buruka. Ina marsala matutu Yari nauli di bulan Nadeng Ganon. Takas nakiningan di acara ibadah mga binigay jadi kakadiki daw salpu ima edik nami dohot ngibur kamacalo pasu-pasu parpagason sa tuwata marhite din na pasunay alay matdong pitiki para situasi di bagasas sa daryo matutu Diyon hari nauli dari Ganon ima lau mapain adat nagok asahaton adat kuhula-hulay marga gitu senggil matutu dilaw sa daryon pulong tayo matutuhani dilaw mari nauli dari Ganon tiur sa ribu-ribuan jadi dia muna pengantin perjolo mau dok kami tuamu nakining bunga di pasar mata kita lima kata dituata tuamu Joshua narok kondisi Joshua itu Jehovah do ulun nami ulo ido toktong nagabe ujaha di bakasar rohamuna di dalau magulgaw rumah tangga pos rumah nami nagabe rumah tangga na saya situru kamu di juluni julma terlubuhi man di julun tuata terlubuhi kamu kebutuhan kami anak sengkangan nagabe po nama adik bapak dia kadip mudo ibu tetap gajang umurna kayu kiri sudah kita mamuna pinoparna lani dono nami do kondisi tua asal balita kita pagabe balik ganit kok kita buat hari udah tunggabe asal tok kau masih baruan asal asa giring-giring ini gosta-gosta saya top mantu kau mengiring-giring uhut maropa-opa nanti kau hujung di jolo di tapian manang di dia pihak moto mengalahkan ulau-ulau ujung-ujung apa namutan ujung-ujung napar saulian mes dapat dua perlinggoman si borok saya matari-matama tok pangalapan tua di hamna Foras jala gabi tahu seruna di bawah saat disolu saat matututnya saat baik kamu ulaun gok anda kasar sedarion saya gok mapar saulian gok mapar saura kita tujuh lagaron lari puna musik kami Gabe mak gabe. anak yang manutur mahami ipu delawan yang inabi bagasat pikiron sampai dabang ma godang gula-gula awas padoma tu godak sopa Mau lihat mak gabe. Dotong diulit dari tiga pasu. Isau mahami na yung mga liat. Amak tani matama tong namanggoy pasu-pasunan. Asamay damang mago na silit ledi. Asyalan gabi at paras tujulan natin.
nami kata sakta ngata pukinon jadi pas gua masa lutang tahun nanti jadi dua ekperi aku permusik nami asa dibuat naik tio pinaik ke pamuatan sampai kamu mau godak si tio pas pada mau kemasaatan. Ulau Nasmiroha di hari nauli di bulan Namadengganon di hari Naguniti di hari Sadari yang rumah di hari Nausalpu yang gomajaro pamasuk pasaripio pergagason di bebere nami do guru nami alamang utun situasi nama sanuaingon gabe di bagijang hari ulau mangkoh diadat di hari Sadari mau lihat mah taduk to matari mata perdikan bahasa di siang ala asigo kolong ni rohana mamirik kita di leong maulau taon tarumobi di hamu lain nami do iboto nami di leong ma pangibat ta ari na diu di ulot ta sadario di badau matong nasolomo ni roha unak tu pagi ta hadu bigotian unak ribuan di hamu amang guru nami Dilos ni rohamu nai nak pangiruan nami tu amat tadi bata parjuru do orang nami tu hamu asa songon dokon na tua tak punak ni sibagading iduluk ni pangiringan horas to amat tong namar hamarangi tok kamu masih pangiringan alam bang utun di hamu bere nami do guru nami tuppe guru nami orang mengerti kata batak Tuhan ima tong napasaat tong dok napatusot Tuhanmu guna di bagas tikyon bere dot hamu boruku dot ibotokku dot laikku rodo hami hula tulang duluk sarigu siang nalela roy sude nau harahami dot tulak siang gijal pasahat ton hata pasu hata nauli Tuhamu songoni manak bibotok punak pangiduan nami tu amat tadi bata marpanang marpitigi mamat tadi bata ibotokku asa songon dokon na tua nak pasahaton nami